Fadhawi Kalawa kay Mrs. Titilia Naitini and a Vito Konini JJ's Food Shack, Santa Rosa, California, and a Radio Bulandumata, San Francisco. Santi na sara me waka o wakarita katukunia na nonday wasini ngauna ni Dhawi Kalawa na Vito Koni ni JJ's Food Shack sa kena ngaunan dinongo sa sivitogo na 5 and na tini kandu na minitin da waka vinu vinakatiko ve Mrs. Titilia Naitini nona daw wangalala teki koe mai na nona ai tuba-tuba ke la ni marama oso sarva ke levo na maramango koe waka vinu vinakatiko kena na Radio Bulandu vata ke na JJ's Food Shack and kena rawa ni ndau mai ngarabi tiko na nonde wasini ngauna ni Dhawi Kalawa and via kavi ni moniti. Nimbula vinaka Mrs. Naitini. Nimbula vinaka una. Wadhawa tunan raki mai dhaki ngori au nitaka ni endua na moni madhaw vinaka viki mdo na moni madhaw ngo? Iyo una sa may utok na weekend. Doon weekend vinaka viki kito babulangi rangana biokani kito may sota tiko gorto talangano ngani may Santa Rosa. Ara may late lunch sara lakutale. Ngono binakanita sota tiko ba biokani. May biokani sa tiko ngona bulan ni Thanksgiving Dina. Lain doon menta sota tiko ba biokani dawa kabili manakataka tiko na baka manakataka tiko matanga na mbula Inta se mbula tiko nda sota tiko ba matapubali. Dina to doko Kambimbi menda na waka bini binakataka tiko matanga na visinga solito kina na idhengu ni mbula koe ando waka bini binaka waka lewa kina na Radio Mbula ndo wata na buko ni kena do mengarabi tiko na nonda programo dona ulutanga bimbi ndarua tiko wuna na madhao sawati ka waka bini binaka ni ndaruna mai toma na talitiko na madhao ngoe koe awa kanyo ni ambito tiko mai na ulutanga ni domestic violence na bebaka totongani beka bebaka rarau takim beka I vale ka kila ni son lebu beka weekenda se lebu na ngauna ni darongoda na domestic violence na lak nga mai nonda wakasama ya na non robi da datim beka nga se na non robi vala tiko beka nga o na ke tae lebu na ngauna vatunga ya na wakasama that's what domestic violence is yo kila ni Nikila, Mrs. Naitini ni senga walenga ni oya na domestic violence and vital no takatikongo roni beba karara mataki mande na tikino ya Iya binaka una klame o ba binaka nam do sile tiko ngona me kindaron do me vital no tikino na batabatang ko baleta lebu sara na ulutanga binaka sili binaka enta sotabutiko binaka mendo vital no taka yongo au ready to new sana kit mondo bangalal tiki on sika moniti meron yo seki ne sona ulutanga o kero vital no tachu kita me kito batana ulutanga domestic violence me bakani sa lebu sarna kaya sa lebu talanga sa vital no taka eno mani ba tu eno mani ba ni bully the educators Wata kena social workers veya o ba pingarvali per na maramai viti kalau santa biti ko pango sinro ni ndangalu tiko Dina eno ose ana kainda kila baleta membula kino irna na matapubale sangalanga nyorona tama kena tina it involves children it involves families ni rona vi tiko rona viotini sanga ni affect kirona irna ngoni affect talanga na matapubale ruwa wakatala kino irna itokani Wirona biotine ko ya saru bimbingo na kina mentana biwa siti kon na tikinongo sana ulutanga ngo amlata na itobo ko na itobo na itobo ni beba totonga ni ndo ya tiko na ndo na lama ni vale una na mata sawo tikentoro sa tararoyan awareda na ngona ndo ya tikina sona bakarobango endo bakabuna na visi aron tumut si aron vitin aron visi separate sena le yado sar ena bimbi Kono vonoya enda sel pina kata mendale yado kin bimbi baleta ker sara tiko nangoni era sama yumani batero na matabu vale ena lebu tale na lenga na lakmaye koya aniko ona pina katiko na kin mendaro na redo mande sono ka mendaro ni dakava me oliki na lengo go Tabantaro in the cover, me mundu kikina, na itobo koko, and over the dortico lomani, dona matapuvale, se vai dortico o tamani ngoni, waiting on the toe, se tamani ngoni, vertona vitinanye, so na kama
roni da kawa menta voluta kina Iyo una kila ninda reda tiko na tobo Kongo me da lestale ninda reda tiko ndona biotini berni raunga le tiko wata mero biotini kila rosa vikile tiko manda iliwe au baka mbota ke pakarang ke tiko ngana nonra coating sala kona vi moko sene tobo Kongo au kila o ngonelo sana rani watiki te kwa Dina. Tiko bunga mesaya tiko na itobo ya Iyo endarai da nyana kena totok non rosang ke bisa tiko rua ado nongon le da kena ba mau sar le tiko non rolo majimpai ni pakawati sana ke tiko bumbe kana na itop ko Kongo kon domestic violence ona vi bitara ngo una es warning signs Dina. pa o kenda sing buli dan kona kaya do tue so era sare da menor matabu wal ni do ko tiko o tamanyi ngone bitina rutu er do mo kumbeka era sana saraba maya so vi kenda ngone le ni warong tik mai ni ken mabala ni ngone kusan le bako tikina that you en avatalangan mbula bawati na vi mo ku vi kenda na lotu ba Kristo no there's no such thing as beating up a woman seng ni non te toba seng ni lolom na kalo seng ni do mau kula ki kenda ke bukai seng meta politik meka enda bitum berti kana lom yana mata ni kanda rida mesa tik bu rida o tina ni ngone o wives in a household we kim ni na ba tingo na ta sona warning signs tikina ni there is domestic violence involved una vi comeback sona ngono mata ni ngone vikina I think first reaction is like, okay, what's this? And the kind of all of a sudden he's the loving husband, and then later on he's become abusive and physical abuse, verbal abuse, and na vile that kelo weekend marama. Sandra itu, yo ya sana warning signs. Menta sa tiku reida we kemuni sa boka waki tikungo. Ni na bakare tikumben sin rapata tarotiko. Na zaban beka have tikungo indi tikumben ko sisiang Beka sana reida sana ibuki o sana saya sana warning signs we ko ni turanga bala ko tong timwe. Ni dunrunga sala kona bimokwe. Sala kona samba se lundrem baka no lumu do kena corona sorang kendo wawatinga sana solibir sana restrictions Vixen ke they begin to do that era somebody can dana maram may sana pun when looking like from our friends sebe kanda yo what are they doing and the sinra ni was very and dol tinga na katumbir merala tinga na bunu rebelakin non ritok kanda yo kenda na maram is song of weekenda I saw no warning signs that there is domestic violence do the picture from your movements besides physical abuse what can verbal abuse what's that take it also do talent they isolate you isolate take ya sala what can restrictions on a sin ngalak ngako on a ting ngalo mani vale and can they deprive you things financially domdana kisingo na mono tukunanye o tineni ngone sang mtangani takabaka bedore ma tak scenario ngo tineni ngone sin takabaka o tambani ngone edakatiko mengela ko mai vale menage vango menage kakwa even nakakana mebe kana mo tamani ngone yes sang ni suliendo na sunikakana sang ni suliendo na sunikakan masana gela ko bekana pasada seka ersolia minimal sanga mtangani rakila rauti ko tamani ngone evident tau ni dona mile mesana gai tu tineni ngone mena vangara ibe na banua me ko to mekina nei lavo me so that's another issue na finances ersenga ni solia na ilavo na tamani ngone membula kinon matapale se pakani mna kinoko so they expect a woman to go look for money to feed the family so na warning signs ni tiko na itobo ko question of domestic violence we can maramen sa tiko burida
Ibita na kauna na barita kaya ni total bak na kauna no mo ko siya may balata so no warning signs ono. Pinaka Pinaka bisis na itini o varorong tanga ningo endo na bakasama i votu mai biau kau au nuitaka ni rawa ni tona ndorna takava me bakakina na madha o katumai no doru vital no na madha o katumai ke rawa ni na wakaitawi talenga mai o Mr. Naitini waka ni na bakasama ngai lako me biau ni doru vital no takatingo na domestic violence dina ni vungana ngauna and the tona vital no takatinga na kai wakaidori weekend the tona marama na kai da sota kai weekend tona marama balate na majority o bambota for the sake of our listeners me rawa ni vi rau tiko na vi kakede me toto bata kede tiko Dena vinaka mena wakaitau talenga mai o Mr. Naitini na mathau katumai me roni torongo da talenga na marama se orto na turanga na nona rai en dua na turanga be fea tiko dua do ngana wakasama lako me viau na nongorongo da tiko na nomuni wakamadhala do tal na wakasama Mrs. Naitini ni vango senga ni dua wakawati me sakai ni sa lako na bula wakawati senga ni tui na nona wakasama ni na veimbiu. Mena adho na ngona mena li veimbiu se mena li sere o kero wakamau ngango ndo ngana nguna leka ngango if it doesn't work out kero na roni sere tali it's okay o bambuta bunga big senga ni watu na wakasama ni dua sa lako ni na bula wakawati o tia sana lako tiko na ni sawa tiko me ana wakasama sara tiko na ngone sara lila ko me na ngone at what point ngo na taro o yau mandanga wakatiki o sange itu o sange taro ngatale iyo na nongu wakasama I have to make this work o sa wakawati vitalia na dava se dava o yau me ona wakavenakataka na nongu mbula wakawati ian dina ngani sa ukane mo kutiko Dina ngā ni usa wakila tiko na i tobo borobora. O tia o sange reida tiko ni rasa saru saraba tiko na ngone na ve wakara rautaki ado tiko. E sa ve sau wakandua na ve tala noa mai na ngauna and senge vendo monikina and senge ve tala noa kina senge tikavu kina na ve tala noa se kamikamida mai o ia. Senga wakandua ni o wakila na i romba na tobo koukoua na ngona ruwe talmo tiku kina. Ia na ngona ngā, sarto sudu kina na ngone, sarto lagme kina ngone, se na ngona sa dhamba kina na mama, e veisau wakandua na i toba nimbula, se na roka nimbula, and me sarava, e nambula wakawati. So then at what point, me sangeo tu, sangeo wakasama taka tu, e vinaka dhaki vea o meu tiko, meu bosota tiko, me rau sarava tiko na ngone, na, that this is what marriage is all about. Se, e vinaka dhaki me ke tau sa lako ngā wakawiti nani, baleta me rau kako ni sarava tiko na ngone, na borborani mbula, na tangi, na mosi, na maboa, na vika kedo ai. O senga ni kai niungo ni toto wata kede na nandarai, se toto wata kede na kai nda lako dhuruma Domestic violence is domestic violence. Ia na tu na rauniu kai na duin tumbeka na wakatangende ni vika nda lako dhuruma Ianga na taro e potu me viau ni urongo de tiko na nomani wakamadhala. Ke waka indua sa lako dhuruma tiko sa kanei moku, senga ni soliwana i lavo me waka me rauni na virau ke na mbula ni matavu vale. Whether they're working or not, me waka ni o liu ni matavu vale ndondono is supposed to be the provider. Kua nge dhaka o tina ni ngone me waka me supplement tunga me nge wuke a tunga ani. Ia, ke waka sa senga tu ia, gai sa lako tunga na moku, lako bata tuke na lasa i tumba. Erto sa rawa tiko na ngone na tangi na rarau na wika ke dengoe na vi singa se na vi madhawa. E dhawan bea ke kia. Bena kauna na vi kawa se me ko renda reda, kana bimbing on indara vital no takna kisingo, balatana na domestic violence na ka e baka puna saranga na mabuani ndo na matapubale da kila na kambudi na nakalowe kwa ya sengi kwa ngai kutukune I'll repeat that again sengi ndo e baka mau
mena kilani yana le kasurna ba ma we kenda kila ke this is a lifetime commitment kenda sa ba ma it's a lifetime commitment we commit ourselves to each other nangona santa mai balu beni kina sa ti kutala no the commitment membale tir no ngoni go ndana ngono tuko no sing no ngoni kla children that are given to us no the bakawati they are we don't own them we are custodians to them non they time me tumberira merna good citizens mertamata binaka wotia merle imbudina tale sona bu vale binak sana bu vale bakalo kenda go kenda ninda tamata enda lutu ba Kristo kenda nan tambe to kya ina lutu yo una binak vale bona mutu kon mengo rimbaleta na nit nogulyo ni vale mista 18 bekero ita yo obaga binak ta kana kena la mengo mono kon mudaro sa tukuni tigbe tamekito na ko sala ko zakiti ko mai you know you can't sitting on knowledge or information that we were supposed to share you gotta get up and like we need to share this information. We need to help out couples that are there that marriages are breaking up leona karsatawa sing kana yutukone ningo una sing ni kana balbalani kero sing ni binakatune rombula bawat sing we've gone through kero sare de mai kero samba ki basa bulungo ne rombula bawati kero ko mai leona borbora iyo endeitiko we have a lifetime commitment totoka na bogoti ngwa siang tena bokata na kana ya bolati ne roma tabo vale kero kelati ne commitment is a lifetime kwanga ya una be pandi takti bele persona ka rongo le kero na roma tabo vale pango but we have a lifetime commitment marriage is a lifetime commitment and takti kono ndam bola bawati mena binaka yo ba binaka una kero ke apete we can always help there's anyone that needs counseling via guidance counseling you can ngiriti ko mai ngiriti o talanga mai kero sabi mo sa talanga una bati ke Mrs. Bonromo merani Bonromo ko anime mi counselor may USP and a Campus Crusades for Christ wati kita may bakawati o sa baki sala ko USP o Apenisa angay baka ya sabi talma okay may na tumber may USP ako na program go called Family Life Program. Organized talam orto na Campus Crusaders. Yo o Mrs. Bonro may tiko Sacramento au sa kuno be ko ker. Kaya ni so era bi tartaran bi kemuni. Kaya mertumber niya pa balati kon rambola mawati. So ira na ngone class sara baitaw tiko they having problems. Can they call you? Iya sa baka yo kinokoya. Totoka. Kan bonrom sa baka yo kinokoya sa maro tak saranga mo ko rin webo ka baka liw na tikinongo but kito tumber ke na program go on Family Life nanana bani telephone go una 916 410 5961 totoka pinaka na au ba nakatakaw na ni kutuniti ko pero sa baki basa nga bulong ko ne rombula bakawati yo pula bora kau tu ya esenga ni karara na bula bakawati iyo we kera na first 10 years like some little things ko watu kuna esonka endo bakawuna wabita ke munya na mother south endo na pack up sheet esonka ko na rani bakawuna mena tawa si ke munro na bakabewtini patrangaya feeding commitment ros nangule ta na ta ro commit ke mrokina nangon ros ngete ko commit bento moniki na mega ros sale bakawati sarle dotal na ka irnangon nangon rak mekin nangon na laman do na mata bumale yaring dotal na ka ran pa buna na tigo baba balas na ta sale le no nangon o tama o tama iyo once I have the time, I'll tell you now. We came ni sati ko babuluin na laitiko, monikilatiko. Eliu my o nomo partner, your spouse. He was the first into the covenant, into the marriage before your children. So we must always attend first to the spouse, then second to the children. We can then tiningon limungon sa tabalubin nga. Everything is our children. Sarang biwatik tiko tamaningon Ando baka muna kino tamaningon erando laki ni tumba. Look at the friends. Which nga sali on talmento the third party. Kung that's where infidelity comes in. So, una son
sona kau tambiteni ko sona kama na rin buna na bibala sena domestic violence at sarna kusur ni matubo violence separation so nanong tukunitik me ani nirbi na kamera kamera turanga iyo aurongo de so apa karong balele bi Dr. T na ko interview bi na turanga ya pa nakataka ni do may bila tambani lotu o mastakali ulang tong may natambani ni buli pagkatala kino nakilana kaba ka benua wati kina turanga wati tal ka tiko may ngilandi tiko may endo esambur bule tiko may nando tal na buru-bura lewe so it's important no nang bentang otak na tiko nangko baleta ni sanganindo ang alalami kino domestic violence nila ko lang na bimoku ala kana babla views ko kuna financially so we can the sindo silver nila bo tinga sana gano numutunga ko me o tina me bangaram o tama me bangaram mo tina na bibuke and then on that case too we require sangay we bakawati tiko we kem ni nangone lewa no advice ngango esor don no sanga the men will provide for me Akireti ko beke mni nangonele amoni voli babenaka di vaka so that you can be financially independent ona le buka yang binakasara beno mo itoka ni turanga na watimu kana binakatalaki no rumah tabale rather than being wholly dependent on your husband kem kangon ona le saptaba endo na turanga borbora ena rarobi ko mo separate ki ko balatem you are financially independent aron yung garabi ko nga Dina todo ako. So talangan anom ni waseti kumegori lak talanga menunggu bakasama na ni so endo bati kung na non rombula usando sarava rongoda kima mdobe wase bakabitokani endo lako talanga may sonanguna endo lako talanga may nambula ni vengati que bakai esa rawa ilavo talituk nga o tinanrito nangone se roninda kai sonangona talenga ndo que bakai me daka binaka daka binaka mbeko tinanrito nangone singa sotini daka binaka o tamanrito nangone lako tiko bakai na sonangone sando limbasi kamay nambula ni vengati bakai sa en sanangati leo tangani o kila ni tikumbeka na bakasama mbeka senga oia undondo no menongungo se kumbeka na kaimbimbi talanga kina na vitala no na communication baleta ni iya ko wa parta kana mada saw tiuna vida na issues ya ko na riba buna non ta tiko apa pala se bag buna star non ta kastorin tan mata bobal endo na financial problem gor ken karua kela na communication is a cut crossing issue na veka kevin go endo mena binakati ko na vitala no beba kang sarang ko mengor beba ka sale ya na bingati ni saba kai lew na ilaborati mo tineni ngoni pale sang chimida sa kota se leliti ko na ilabo bitamaye yango na men ena bimbingo na kinon rondo vital no dina kla bimbingo na kinon rondo vital no raw nili mo na mataw vale vaya sanga do bakara redi somo mek na turanga may bir na weka go may bir na weka may bir to tuitumba eu kai sa libro that vera sang oraw na mataw oraw na botini ko tuletiko na non ro commitment to each other and to their family okay kisan de la raw ilaw na katiko may wade tamani mo don mena bibo kin other things and mena bibo kay sana kandua na bibo kita na kani lomani vale non rang garebe na ngone but sintu ni bango ni non ditabi nga na marama na sabsabo kina wasanga dina kenda sabsabo kenda kete ndaro ni pakasanga ke ka onana sana takatiko o tamani ngon mesano na itabi ai and a lot of me ano non ro how well are they communicating orona biotini ko tuntingori una kana kisingori ni sono marama ni ra zakata bina kasera roy love mai o te apa ngai rando vingati se la komenda criticism ikatal ngauna sono ngono kentala na marama sana total ngai bali le sono bosta o ka ke kam back sa o da wat kurun dono ngone lebi kenal zakata kai lawo da listel mai non da ke tal na zakata kai bale so
you are overloaded, Mhm. with both working outside to get money and also na household chores, Taking care of the Ikia family. ko kahit ko na vital no, Mm-mm. na vital no imbimbi, balate duanga na aim nito na matabubale, Mhm. kaya ka and the kila kiti ko na bimbi ni matabubale, ni dabudi na dakati ko sonambula ni sonongone, Mhm. sonongone dito. So ene sinundon me mendarabingati tak na itabi, Mhm. Dina todo ko. mendarabingati tak na itabi. Dina todo ko bisis na itini la ko menunggu vakasava ngo ni kila nangonongo na kake denda sa arranyu kai dio sanga bulu beka na pasende ni kai nda bulida nda rongoda nda saraba membaleta na nandambula soli vakasama vikenda we vakararama takitu vikenda ena vesinga enda rida tu na internet nda rida tu na internet io ka vakatala kino ira na tiko mai viti se mani vakadava na raunuka na dholo ni vanua se na lama ni vanua e ratukina. Guaranteed, there's an iPad, there's an iPhone, there's a computer, a laptop, ko e rarau ni rasarava tukina, se rareida tukina na vituku tuku vango. Aundon diva, me rau ni da tomika nga mai se da tora mai na kavi na ka rau ni da vulida kina. Bale, na vuno tuku na kinango, ni ke baka indona ka inda vulida se rau ni da vulida, se indona beka menda na vulida mai na veka inda sarava to na internet and all these things. Ni nangono ko sabi sa nangona parenting has changed e sabi sa na itabi baka na traditional nindando ka to na itabi ni tama kay tina e bisau ni kango ni lebu na ngona uira na marama e sara taka binaka e sara rawatan na e sara buli binaka sara rawatan na taka ka kota mai vale e lebu dake na ilavo me baka toto bata taki ke na taka ni ta io na nango e senga ni dondono me reidi sombo tamaningo ne ke baka lele ni lava ko tamai. One thing that aukila ni o matanga baka te kia ni undo wili kana ke ni talno undo tali taka ni ureda e ruana be watini me roa se mai na non rombula ni o tamaningo ne is a stay home dad. Is a stay home dad balata ni o koe ni daka it doesn't make that much money o e lewa e puli binaka e lebu ni lawe ko tamai sa ronge vital no taka babi be watini ni vinaka dake ke nambula ni matabu vale me tiko i vale o tangane as a stay home dad ngaravir to ngone because mom brings home more money. Ya isona ko tukuna tiko ke bakawala nga raunin da tutur nga may nakavinaka and all the good things you can learn from the internet. Me viro rau kina vi kada and da buli tiko may kina. Una binaka na mo ko tameng gore, kila sabi sa unang unay, au kila ano awat ko na dono ngon terus gete vital no kina, iliu daw lako nga naturang ali takataka, o kena marama de tiko igual, non da kito na chores ni na benkarap vir na ngone, the house chores non da, kota nga mo tata na ilavor ken isau, sange da kabotino na waswesia na kame me peka kiri mata kame balatan kali di bermata bobale, salah kame dono ngona, sa may bisaw. Kung gor sara buli na marama, sali na marama sara travel wataken san may tungo san dalak may dalak ten bimbo bono may marama na may takak. Kaya kasabaya una, how we do things too has to change, am I right? Tono binaka. Endon tono iyo. Mina bisaw, balata sa bisaw na ngono, kung doon nagkatalang dore dito kung daw babuleng atiko, na non the cultural, so na cultural norms, Iyo. Kosa o marami parorong, o marami parorong tiko ko na hilaw. Uy ko na hilaw. Iko mo parorong, kaya ka mentor na kautalist tali ako na so na gender-based cultural beliefs, sabi sa una, and sa rawila ko na marama, and doon tala na sana visa unan reto ni rayo na turna nga weekend na marama, dinda sa bukeira and ang bula ba kay lavo, and sa na biwa si tatalanga, and na biwa tatalanga so na itabi lo manibale, sa senga niyo uy ko na marama, kaya ka ona parang seng, we need to communicate, communicate is the issue. Kaya nakaroon na, when we talk about communication, it's how you deliver the message to your spouse, Patala na karon, Kaya sa alak ko na bingkati, iko sa kilanga, kaya man daron na tini o liw chuna ni lamo, tanganin ko, lis may balo, tamanin man sinda kapchuna na nakataka. Kaya sabi nga, tiko omaram, sana tao yun na bosa ba, isang ni tao binakapyan na ibosa, na bosa.
become critical in how you say things, eh? Dina to doko. And it's going to be offensive to the husband. So I'm sorry, kala kinakasana la ka main dona the win back main dona isamba. Kala me kunya da kabawa sa mai. Or you start thinking, okay, what am I doing here? Kala you can tell your husband kerke me koteli da ngor. You don't hit me. Men rovital no. Ya song na kismaya una. Kosong kuno isang donela on to kai. Donela bibelevo. Yang making some communication issues. We have to learn when we speak, we are not critiquing them. We are not criticizing our spouse, or we are not kalanda revira somwe. Mentang garo no takona ito ni nonta bosa vira kona rani babu donro. Ambek sana kasa rani we need to communicate, but how do you communicate? How do you communicate? O vakasa mata ka Mrs. Naitin indona ni vola wa Wilika ngai vola itu na then vola na seeing the world with blue glasses and seeing the world with pink glasses, eh? Me vaka me vatoto watataki na nondarai na marama pink glasses ke na nondarai na turanga blue glasses, eh? Yo, gaindo tukuni tinga, no matter how we see the world, yo, and dono nga me ko nangaro na tikuna no mu toto ni bosa o iko na marama e rawa ni ko iko tukuna tikani ve iko rani vatu ngango sa tukuna mandangani iko rani tukuna tikani iko sa mother wasaranga o iko that's what you want to say monangaro na na vosa iko davuta o vakanga taka me rani na dingo mo koya make him feel like iko ndokai ko etiko nga o ndokai ko etiko nga even though iko ve o yana kandi na iko ve tukuna tikani o vaksamata ko kotanga na viwa sengani na ni rombula manta vaka viwa tini Mrs. Naitini ni kongone ana nonda was like choosing the right words and this doesn't come easy. It comes with a lot of practice, eh? Mo sana ke berenyo davuta mo ndolava no ngusumo mo davuta ndono vosa menda vaka samata kamanda na vosa ko baro tukuna tiko ya ni na toda ya ni na vakaburea mai na alovinaka se na dhunru se na dava iko vinakata mena lei vakaburea mai sangendo la kono go vakasama me usando oda tu ko saridinita sandambe tiko sandong ngani isa na tingu kila yo ndo talita kasaranga ondo bayang tak na bosango endo sexy saranga bio mera lak menetangan me buki yo ival ni kuro. Those kind of things that would me da parte tanga we